Народный поэт Наталья Харлампева саңа кенегете күн сирин көрдө. Хомуруннюкка аэроплан, жол сибиките, кыгыл нюргуун, жанкир киэхэ, атыржах ыя, үс хохон, үрүң болыт, ыһыах кэнне, мен алым балаганым кенегелерден, жон сүрәгін туппут истин хохоннор, onu теңе саңа айымнылар кирдилер. Саха бәләхтир чороону, олус истин кехитигер, доғор келер кескиле, дәлейдик салалларыгар. Саха бәләхтир чороону, үрдүк вөрүү түгенигер, эйелээх олох салганар, алгыстаах керекемигер. Саха бәләхтир чороону, үтөөнү эре бүлкелен, уруу аймақ үксүүрүгер, сырдык санааны итчилен. Саха бәләхтир чороону, бирге ырыа тахардағына, сарсын, өйүүн, хахан әмә көрсүһүүгэ эреннәғіне. Өлгөн бұйын илжитин, кыынняр кымыс иитин, бәләхтә доғыргыр чороону, жолу кутан долору. Бу жоғын мааны кенегені, кыынняр кымыс курдук толору хохонноох чороону, поэт ағачыга күнді бәләх курдук, утары уунар.